Dengar kisah khabarana cana masa kerajaan Nabi Sulaiman. Ni bak si ura Nabi Ja'maen dengan angin sajana serga. Baksa retro ni baksa boh tempat bermusyawarah genek boh raja. Nabi dia tanya bak mandum cicen tahasare katem lon boh ke raja. Nabi dia tanya bak mandum cicen tahasare katem lon boh ke raja. Seot po jampo tuanku ampun nyempet si gamlo tabu ke raja. Sebab si gamlun rupa cedat atat lagi ngen hebat ngebule mata. Mata je bulan babah kue lempah tak sampai si gam ke raja. Nabi Sulaiman masa yang tersuhen nekem dum cicem lain surat memburah. Magi seot burung ke totok mu anjit jampo balun ke raja. Sebab baklun nyole tapi asalun peh janang perang oh malam jula. Lenyang je seot totok beragam hana mesosok lagi ke raja. Sedangkan dilon kupiah besohana si burung lagi ke raja. Dicicim pala jika bro pelambung dicicim burung surat meburah. Berujuk balik surat di samping cicim pereleng di sama-sama. Lempah malai di apa jampo duduk mesepok meblek-blek mata. Malai je takkan dengan rakan hana meoban cukup tak gurau. Cuma didame oleh Tudidi si raja wali kan ke raja. Kling putih ule jede ke polisi si merah pati jede ke wedana cicim pala subang jede ke cigampung cicim merah rum guru si pulang. Dicicim tulo jer ke penerangan cicim rajangan boh ke panglima. Dicicim bru-bru boh ke mak bidan sebab digoknya gekuah-kuah. Dengar kisah khabarana cana masa kerajaan Nabi mulia. Masa kerajaan Nabi Sulaiman yang amat hukuman bersigam dunia. Ni bak si uron Nabi Ja'maen kan dengan angin sajan serta. Kan Nabi neduk atas kursi angin bakot leban si klep mata. Allahu Allah, Allahu Rahman, Nabi Sulaiman yang kaya raya.